To je sve počelo 2017. Zapravo oni su tada i prepoznali kvalitetu, iskustvo i znanje i postojali su planovi, mi smo tamo odlazili, natjecali se, učili, oni su učili od nas, mi smo gledali kako oni iz godine u godinu rastu. Oni su došli na relicenciranje, znači za spašavanje iz divljih voda, ali ovoga puta se educiraju, znači naši instruktori ih educiraju i u poplavama. Ove godine bi barem 2 puta trebalo otići iz Hrvatske opet u Kinu. Your rescue team, mountain rescue team, they are more experienced since they have longer history than our team in our country. But we are learning and try to get the same level. They are really top level in the world, so it's really helpful and valuable to learn from them.